السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. Bavandimwe Islam, tugakurikiranya agaciro n'uburemere n'ubuhambare bw'itariki muri Islam. Tariki 18 z'ukwezi kwa Dhulhijja. Itariki irahambaye cyane muri Islam. Ni itariki twizihizaho twibukiraho umunsi wa Ghadir, umunsi intumwa y'Imana yimitseho Amiril Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam imbere y'abasahaba barenga 120, amwimika avuga ko ari umuyobozi wabo nyuma ye. Bavandimwe Islam, uyu munsi iyi tariki ihwanye n'uyu munsi ni n'umunsi w'Eid muri Islam. Mu marayidi agize Islam ni Eid irimo bita Eidul Ghadir. Baratubwira bati yawmu Eidul Ghadir wa huwa Eidullah Allahil akbar wa Eid ali Muhammad alayhi salam. Eid ya Ghadir ni Eid nkuru kandi ni Eid Ahlul Bayt alayhi salam bizihizaga mu marayidi agize Islam. Wa huwa a'zamu al-iyad, ngo n'umunsi uhambaye, ni Eid hambaye mu marayidi agize Islam. Kumenya ubuhambare bwayo, baratubwira bati ما بعث الله تعالى نبيا إلا وهو يعيد هذا اليوم ويحفظ حرمته. Unhaje Imana yohereje intumwa zayo uretse yuko mu nshingano zayo harimo ukwizihiza no guha agaciro iyi Eid ya Ghadir. Subhanallah, intumwa z'Imana ngo wasmu hadha al-yawm fi as-samaa'i yawm al-ahd al-ma'hud. Uyu munsi w'Eid ya Ghadir mwijuru yitango n'umunsi w'isezerano kandi ryasojwe. Wasmuhu fil ardi yawmul mithaq al ma'khudh wal jam' al mashhud. Ngo kwisi witwa ngo n'umunsi w'ibyishimo abayisilamu bateraniraho no guteranaho mu kwizihiza no kwibukiranyaho agaciro k'uyu munsi w'Eid ya Ghadir. Ruya annahu su'ila Sadiq alayhi salam, Imam Sadiq alayhi salam yabajwe iki kibazo gira kiti hal lil muslimina Eid ghayru yawm al jum'ah wal adha wal fitr. Wa eseyewe Imam, muri Islam hari iyindi Eid itari umunsi w'ijuma, itari Eid yo gusoza igisibo cyangwa Eid y'igitambo? Hari indi Eid muri Islam itari izo ngizo? Mama arasubiza ati qala na'am a'zamuha hurman. Yego, hari indi Eid kandi iyo Eid irahambaye cyane, ifite agaciro gakomeye cyane kuri izo ngizo muvuze. Qala rawi, mama arabazwa ati wa ayi Eid huwa, ese iyo Eid ni yihe? Qala al-yawm alladhi nasaba fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi amiril mu'minin wa qala man kuntu mawlahu fa Ali mawlahu wa huwa yawm 18 min Dhulhijja. Imamu ati ngo n'umunsi intumwa y'Imana Muhammadi yimikiyeho Amiril Mu'minina imbere y'abasahaba avuga ati uwo nari imbere y'umutware, uwo nari imbere y'umuyobozi, amenye ko uyu Ali niwe muyobozi we, kandi yari itariki 18 ya Dhulhijja. Imam arasobanurira abayisilamu. Iyi riwaya irakomeza igira iti wama yanbaghi lana an naf'al fi dhalika al-yawm. Imam yarabajwe agira ati ese uwo munsi ni ibiki dutegetswe kuwukoraho? Qala Imam aravuga ati as-siyam wal ibada wa dhikri li Muhammad wa ali Muhammad wa salatu alayhim. Ngo uwo munsi icyo dutegetswe kuwukoraho nuko usibaho ndetse no gukora ibada no kwibukiranywaho ibyiza bya Muhammad na ali Muhammad no kubasabira. Subhanallah. Imam arakomeza asobanura agira ati wa awsa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi amiril mu'minin an yattakhidha dhalika al-yawm وكذلك كانت الأنبياء تفعل. وإنما إيمان ubwayo yagiriye inama Amiril Mu'minina uyu munsi kuwufata nk'umunsi w'Eid, kandi n'intumwa z'Imana zizihizaga iyi tariki uyu munsi w'Eid. Subhanallah, uyu munsi wa Ghadir. Wakanu yasumuna awsiyahum bidhalika fayattakhidhunahu 'ida. Uwo munsi barawusibaga ndetse n'abasigire b'intumwa z'Imana bakawufata nk'umunsi w'Eid. Vano Islam, iyi Ghadir, uyu munsi wa Ghadir, tumenye ko intumwa zabanje n'abasigire bazo bari bazi uyu munsi wa Ghadir. Turakomeza indi hadithi. Wa fi hadithi Abi Nasr al-Baznati an Rida, uyu musahaba wa Imam Rida salawatullahi alayhi wa salamuhu, aragira ati annahu qala ya ibn Abi Nasr. Imam Rida yagiri inama musahaba we Abi Nasr, aravuga ati aynama kunta fahduru yawmul Ghadir inda Amiril Mu'minin alayhi salam. Bo
aho uzaba uriho hose yewe Abi Nasr, uzitabire uyu munsi wa Ghadir ujye gusura amiril mu'minina, kuko fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru likulli mu'min wa mu'minan wa muslim wa musliman dhunubi 60 sana, ngo kuko uwo munsi wa Ghadir Imana ibabarira abemeramana bose muri rusange n'abayisilamu bose muri rusange ibyaha biwuhanye n'imyaka 60, bingana n'imyaka 60. Subhanallah, umva kwizihiza uwo munsi ibyaha biwuhanye n'imyaka 60 nyagasana akabarira abemeramana. Si ibyo gusa, Imam arakomeza agira ati Imam Ridha, wa ya'taqi minan nari da'fa ma i'taqa fi shahri ramadan wa laylatil qadr wa laylatil fitr, kandi Imana yigiza kure y'umuriro abagaragu bayo bizije uwo munsi birusha bikubye uko isanzwe ibikora mu kwezi kwa Ramadani mu ijoro rya Lailatul Qadr ndetse no mu ijoro buri buke ari Eid. Ibikora ibyigizayo byikube inshuro Imana ibikora mu kwezi kwa Ramadani. Subhanallah, wumve uyu munsi ni umunsi uhambaye cyane, ni Eid ikomeye cyane Umuyisilamu akwiye kuzirikana no kumenya agaciro kawo. Imam arakomeza agira ati Imam Ridha akomeza agira ati ngo wa dirham fihi bi 1000 dirham li ikhwanika al-arifina, ngo kandi ngo idirham utanze kuri uwo munsi ugaburira abantu, ugaburira abavandimwe bawe, dirham rimwe utanze tuba ni nk'ifaranga rimwe utanze kuri uwo munsi nk'isadaka, bikubwa inshuro 7, byikubye inshuro zingahe? Inshuro igihumbi. Imam ati dirham bi 1000 dirham, dirham rimwe ni inshuro igihumbi byikubye. Wa afdal ala ikhwanika fi hadha al-yawm wasirri fihi kulli mu'min wa mu'minat, kandi ibyiza ngo nukuba wakwiyegereza abavandimwe bawe, wabagirira neza ndetse n'abemeramana b'abagore. Arakomeza agira ati wallahi, Imam ararahira, Imam Ridha alayhi salam ati wallahi, ndarahira izina ry'Imana, law arifa an-nas fadlu hadha al-yawm bihaqiqatihi la safatuhum al-malaika fi kulli yawm 10 marrat. Subhanallah, abantu baramutse basobanukiwe neza agaciro k'uyu munsi, bakamenya uburemere bwayo n'ubuhambare bw'uyu munsi, abamarayika bari kuzajya babasura inshuro 10 ku munsi. Uni Imam Ridha tubira agaciro kuno munsi, gusobanukirwa uyu munsi, kusobona ma'arifa uyu munsi, kumenya ma'arifa yaho, agaciro kawo k'uyu munsi. Banasilamu, burya abantu batizihiza Eid ya Ghadir nuko batayizi, ntago basobanukiwe uyu munsi, ntago bafite ma'arifa ya Ghadir. Imam ati uramutse ugize ma'arifa ukabusobanukirwa neza, kusobanukirwa si ukumenya gutya gusa, kuwushyira mu bikorwa, ngo abamarayika bari kuzajya bagusura inshuro 10 ku munsi. Aya ni amagambo rero ya Imam Ridha. Bavaniwe rero uyu munsi wa Ghadir, Eid ya Ghadir, ufite ibikorwa umwemeramana akwiye gukora ni byinshi cyane Ahlulbayt batwigishije, ariko muri byo harimo as-sawm, gusiba, wa huwa kafaratu dhunubi 60 sana, gusiba kuri uyu munsi wa Ghadir, kiradi ya Ghadir, ngo ubutanze ikiru cy'ibyaha byawe imyaka 60. Waqadiruya anna siyamahu ati ya'dil siyamu ad-dahr, kandi ngo kuwusiba umeze nk'umuntu wasibye umwaka wose cyangwa se igihe cyawe cyose cyo kubaho. Ya'dil 100 hujja al-hijja wal-umra, kandi ubungana nk'umuntu wakoze hijja 100 na umra 100, gusiba gusa uyu munsi wa Ghadir. Bavariwe rero murumva agaciro n'ubuhamba n'uburemere bw'uyu munsi wa Ghadir. Igikorwa cya kabiri umumeramana akora kuri uyu munsi wa Ghadir, al-ghusl, gukaraba, gukora ghusl. Icya gatatu ziyaratu amiril mu'minina, gusura amiril mu'minina, gukora ziyara kuri amiril mu'minina. Baratubwira ati wa yanbaghi an yajtahidu al-mar'i aynama kana fayahduru 'inda qabri amiril mu'minina. Ni byiza kumwemeramana kuba yakwihatiriza, kuba yakwigomwa ukashoboye akajya gusura imva ya amiril mu'minina, akajya kuri ziyara kumva ya amiril mu'minina. Ufite ubushobozi, udafite ubushobozi akora asoma ziyara muri mafatihul jinan. Bavandimwe rero, ibi ni bimwe mu bikorwa umuntu akwiye gukora ku munsi wa Ghadir.
umunsi uhambaye cyane nk'uyu nguyu. Ni byinshi cyane Ahlul Bayt batubwira. Kindi dukomeje kumenya agaciro kayo, amateka y'uyu munsi wa Ghadir, baratubwira bati uyu munsi wa Ghadir ngo ni umunsi Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa yawmu qubul a'malu shi'a, ngo ni umunsi abashiya ba Ahlul Bayt alayhimus salam bakirirwaho ibikorwa byabo. Wa yawmu kashfi umumihim, ni n'umunsi bakemurirwaho ibibazo byabo bafite. Wa huwa al-yawmu alladhi intasara fihi Musa ala sihr, ati ngo ni umunsi Imana yatabayeho Musa alayhi salam ibintu bijyanye n'amarozi. Amwe amateka ya Musa alayhi salam, Musa ku gihe cya Farao ajya gukorera Farao da'wa, Farao yatumijeho abapfumu benshi cyane, baraza abapfumu bakora uburaguzi bwabo, bakora inzoka zikurakwira aho ngaho. Musa yahishuriye na Allah subhanahu wa ta'ala ati shyira inkoni yawe hasi. Musa yishize hasi, ya nkoni yahindutse inzoka, irya za nzoka zose. Ayo ni amateka ya Musa alayhi salam. Imana rero yaburijemo uburozi bw'abo bapfumu gitangaza cya Musa alayhi salam. Musa wari ryari tariki 18 za Dhulhijja. Sibyo gusa, waja'ala Allahu ta'ala an-nara fihi ala Ibrahim khalil bardan wa salaman. Uriyo tariki ya 18 umunsi Imana yatabayeho Ibrahim igihe bamunagaga mu muriro. Imana ikagira iti ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, yewe umuriro ba imbeho kandi y'amahoro kuri Ibrahim alayhi salam. Byari umunsi wa 18 Dhulhijja. Islam mumve agaciro k'uyu munsi. Sibyo gusa, banasaba fihi Musa wasiyihi yawm Yusha bin Nun, ni n'umunsi Musa alayhi salam yimitseho Yusha bin Nun, ariwe musigire we Yusha bin Nun. Waja'ala fihi Isa alayhi salam Sham'un saffan wasiyan lahu, ni n'umunsi Isa ibn Maryam yashizeho Sham'un kumubera wasiyiwe. Wa Sulaiman qawmuhu ala istikhlaf Asif bin Barkhiya, ni n'umunsi Sulaiman alayhi salam yashizeho wasiyiwe witwaga Asif bin ibn Barkhiya. Wa akhi fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, ni n'umunsi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yimikiyeho Ali ibn Abi Talib alayhi afdalus salatu wassalam. Bityo Islam tumaze kumenya agaciro ka Ghadir khum. Iyi Ghadir, umunsi wa Ghadir, gaciro kawo n'ubuhambare bwawo. Nyuma yuko umaze kumenya gaciro kawo, tujye tugerageza twizihize, dukora ibikorwa byiza kuri uno munsi wa Ghadir, dore yuko ni umunsi uhambaye cyane, ukomeye, umuyisilamu akwiye kuzirikana ubuzima bwe bwa buri munsi no kubyigisha abandi, kwereka abantu agaciro k'uyu munsi ko ari Eid ihambaye kurenza indi marayidi muri Islam. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.